ia ele tu nei tai fo ai le ia mataina ala le tato pol kalame ia male fa somo o le tai ani ia se o tato a mata mo se talo ia tu ina tu la le no le sunga le li ao ia le aula solomona ia nati sauni ai se talo a mata il tato pol kalama ia male ana anga fa alo ia le aula ia le tua tato talo Tamanga le le ngalo matu te Oi, loia. Tau no le malo famaoni. Matu al fai fo I au ona. Matu fananga misi matu uma falongo ni tini. Loia, loia. Matu te femoni mawa I lo famaoni. Wa mele ola, wa Yo te mavi, yo e. Ia ua whapena fu ina I o luma o matu fufuanga mone yasu tuina Praise the Lord. Hallelujah. E te whafonga, e te silasila, e te Yo te mavi, yo e. matu manaonga. Whapena ona tatou. Mafuta watasi ne yasu e alailo nganga pa ia. Praise the Lord. Ia e teleso. Ia le tua. Manuia I mea uma matu te whai ono Isu. Amen. Praise the Lord. Ia. Ifi hoi toi whataro whatu nei tai au fau. Ia I lau whasausaunga sa moa. Ia I nei tu lao le aso. E manatu male taitonunga. Ia ua e maleifua mai. Ia I whanunga le lei. Aile ngata I leo le whamalolonga. Ia alo tātou tapa au I le langi. Whataro whatu ai la. Male anganga whaatai. Male anganga whiwhi tele. Ina ua tātou wheiloa I lumo nuu. Aile o tuo nuu. Ia e fo I e pea la le vi inga I le atua. Ia o sa ma whainga tā Samoa. Ia o le a le to o ia isa ma whamatalanga nei tai au. Mai ia le pa ia o le atua le pa ia na fua I pa ia unga. Ia ma te whata lofa atu ai ma awanga li mai. Ia se ma whata lofa se ma whaafeilo ai. Ia I le nei tai au fo le lofa ma le anga le lei o le atua. Ia ma loso I fua manuia ma lo le langi e ma. Fatalo fatu fo ila au fainga menga tofia le tua ia lo fa pena ona fatuna pa ulia I tu e fio how terone ia fa pe tu luinga o le langi ia o fea o e fio ai ma e alalai ma e ta se ai se tu lo ona o le tala inga o le tala le o le malo le tua ia fatalo fatu malenga fa lo le grupo Kingdom TV channel ia te o tanga te o le tua ia malo fale tua I nei tae fo malo le on sai malo le fato to I le nga le tua ia fie fata lo fatu fo I le tino keriso le au paia o le au pele ia o uso matua fa fine I le li le au fatu tua uma mai se le tino keriso ia I le nei tae fo malo so fo manuia malo talo ia o lau talo le ia lea o lo mau ai pea le malosi sunga le di fatonu ia mese foi o le au whainga ruenga pa ia le tua mo mātou tangata ia le mātou te o mai ai ia e longo atu pea ia le tala le lei o le malo le tua ia malo te talo ia ngasa foi lea ia uo mapaanga al grupo Kingdom TV channel fea lava o e fio ai ma e papa ao I tafa I tio o le nei lalolangi ia fatalo fatu ia te oi I le nei tai a fo ma lo so fo manue ma lo langi ma fi fatalo fatu fo so fa fenga ia fereti ma le faritua ia tise ma le lofo alo ia I nei tai a fo ia ma lo so fo manue ma lo langi ma ia mase ia le kalesia le lo fatu no ia I mangele ia ele fangaloina fo ia le tamata tai elia tavai ia o lo whapena o na fio malala I tonu o popo I Amerika Samoa ia whatalo whatu ia te oe tangata o le tua ia I nei tai a fau e le manatu ma le tonunga o lo maualunga pele a oina o le masinga ia I a te oe le tangata o le tua le tatalo ia I ai le whamalolonga le tua le tino le mafau ia sili lana whamalolonga whaleanganga ia ele ngata ilea ia mau pea ia le tau fafa le tua fatumu pea la utu
ia au wale tausia male whawhangaina ia o le ekalesia ke riso Yesu ia whatara whatu ma lo soifua manuia ma lo le langi mama ia ili nei tai au fou ia wa tātou au lia whatasi mai i le alofa ma le anga le lei o le tātou tapa au i le rangi ia ma lo soifua ma lo le langi ma ia le minute nei le aula iei foi sina whatara whapupu se whawhei loai ia wo foi ma paanga ia me se foi le tāpua inga si uta ma ia o lo tāpua ai mai ia Samoa ia o iai foi nei tu o le lalulangi ia i asi singa i alo ma whanau ia me se foi o ainga malanga whalo alo leula taimo leuna ia taimon mia ia le tua au ala whatalo whama i pa ia malasila le whingaluenga ia whapena Alleluia au whalongolongo mai ia tatonu au lo whapena na tatu au e whatasi o lo ia lau tapo inga ia le tua Poklama mai se ngaluenga o lo whenga iai ia o te fia whatalo whatu fo ele malu lasi o e o lo mwhain whalongolongo mani teimi ia whapena o na tatu tartanom whalongolongo ia whapena o na au ngai tātou, fusi ai tātou ia le tua tātou te whaimalanga ia tātou te sosani tasi ia o ani mea o le a fia ni ma ngaluenga nei aso ia le tua talo lava i whalau tele mwhai lor swafa manu ma lor tātou rio Yesu Kiriso o ia le mafuanga o tātou wola ia o tu ina tu foi ma le whatua tua mea o me tātou tu whai ia le sona vi inga lofa tele tu foi sia whanau ia le ngata i Samoa whape foi nei New Zealand ia whapena ona tātou whilo ai pēr ma tātou whiwha ia i ona le nei Poklama ia whamunu ia inga maurunga le vi inga le li swafa Yesu Ameni ia malole soifua manuia le aula ia i la kofa le tinu alo soifua manuia ia fia la foi la sunga ona pe ona foi to ta o e tutusa ia situation le ta wa pe ole tulanga na ia vi ele tu nei ta fo ia ele manatu ia ole ta to wa ngai saulo ta to ta upu ia mole fa so mo e ta nei ia e fa pena ona ta o so ina fo ia ta to malanga faleanga nei aso la foi se upu la so ni mai le ngang pa ia mo tato uma maritino ke viso ia ini nei tai fo ma te fia fai tau atu ale ia nai foi upu ia e lua te maua lai le ngaluenga e iva lea se fai tau atu nai foi upu ia o foi upu ia o lea ma fai tau atu foi lea ona o lea so nafi lea sama tatano atu foi le ngaluenga foi na tu ua le sunga ia o te mafo ia le aula ia lona ainga i Amerika Samoa ia e whai malanga atu i nisi o motu o le West Pacifica ia ona o le tala inga lavo le tala le o le malo le tua ma pe o le alana ma tatano atu nafi foi lea i se tasi o motu le sai o le atu Solomona ia o le sola ia le taitono le la tamu fai foi le tau so atu ma te fia fai tau atu ala le mau le foi le e tau ma fa so atu foi le ma va ai foi le nei me tau o le tala inga o po le tala inga o se ngaluenga fai ngo fi po le tala inga o le malo le tua po le tala inga o le ngoi su o se ngaluenga fai ngo fi pe po se ngaluenga fai ngita le na matata no ala ma fai tau atu ala nei le la fai tau atu nei foi puia mai le i le ngaluenga le iva ya na ai upole ala apostolo wa mafua na mafia au mai le fasi fai tau le
ona ole foi lea ona ole tangata le nei o Paulo. Ole tangata nei sa ia a mataina le mene ole tala inga tala inga le nu ese. Sorry, e sao e le tusi le o te tau fai tau atu. Ia, so lima masuru ono. Le la fai tau atu la fa pea. Aua fetala i mai le ali ia te ia. Ina aluia. Aua o le ipu lava o ia ua filifilia mau. E momoli lo ingoa i luma o nu ese. Matupu ma le whanaunga a isa o Raelu. Awa o te whailoa atu ia te ia mea e tele, e tusa o na tinga ai o ia, ona o loo uingoa. Ia, o le whaipu le tas. Lea sa tatou whalangolongo fo ia nafi fo i le moli mau. I le ngaruenga whatalai fo i lea sa tu ua i le jamai le aula fo i ia lona ainga ia mashe fo i lana e kalesia ia malona nuu. Ia ai whai malanga atu i sesi motu o le Vas Pasifika. Ona o le whiaula whapea. Pe o lena whai tau atu fo le mau mai le whai unga le whai tau whapea fo le a mata atu i Yerusalema. O Iutaia uma o Samaria se ia o i tulu inga o le raula. E atangia mai a fo i lea e whāno whanga le tau mai le mau. O Iutaia, ia o Iuta uma, o Samaria, ia se ia o i nu ese. O le vala uina o Paulo, pe o lea e whaswhai tau lea. Pe o lea la e tau momoli mai foi lea ia se awala foi le ina ia tau feso tai foi malanga luenga sa fai malanga ia le ia te ma foi po le uso ia po le au na pe ava ai foi le o le si vai nga mali o le fo o le fast fai tau le fa pe mai lalo tata o mo e lunga fa mai a ua feta lai mai le ali ia te ia ina aluia awa o le ipu lava o ia ua filifilia mo o le tangata le fai ia Yesu i le vaenga le o le tangata e ngo ia Anania mana tua o Anania o tasi le so le taimi le na sa o ia le apostolo Paulo i Damaseko fo ile po e tu uma tangata o le loku fo ne po le fa la poto potonga fo le tangata ia wa tau muli ma tali tonu i le tala inga le ala o apostolo le taimi foi le nga uma ona tau ai foi le Iutaia ia Stefano ima o nga konga le nga spiriki e le karetia ka apelo kanga le ala o mai lo tangata ma mai i Damaseko posuria o sala lau le tala le avai o le ngo foi Jerusalem maria ia tangata ni ale wa sau ale me mau sau ai alu wa sau lesi ilonga ngu alu lesi ngu alu au mai ia le au keusiano po le au fatu tu avaku le ave o Jerusalem fo le fa pui de ala u fa longo Anania o le wa ile tangata le o le wa ia Saulo ai i tutonu suria po i le awala le ta o sao ia i Damaseko mana tu Damaseko la mo Suria ale Suria ia o le tunu ato le street le ta uma le fionga pa ia le tu o le street e ngo sao po street ai to tonu ole ai le o Damaseko po le la mo le o Suria ato le ala o fa lo ngoi Anania o le mana tu ala Anania o le mo mala le ia i tala ia ave mai o Yerusalem mai tangata le le anga o tangata le famele fionga pa ia le tu sa o ia sa mori mauinga re fiko nginga o se ke fango i ma le sa o ia le sa va ia o fu o ri ia sa fa afu i le kau inga
se ke fango i ma a le la fa longo ia le tangata o le wa i ai le lo e anania ole taimi de le wa umana le wa umana wala au e Yesu le wala na mua tai e mala mo o Yesu le wala le tangata o ia le nga o ia le nga faiele le foi le natalia e saulo Yesu i le wala ai le i ula kala le wala le ta o sao fa feu ka ko lo natalia e ile la kamilenga karkala ngoi pa u ila nga pa u ai la lo ka waso lo le lo se me ai fa lo ku fetala mai Yesu saulo e ia kali ko lo masaulo ia le i o ai fa mai Yesu o Yesu wa e a itui mai ia vai o i langa fa ko ai loa kongo ia matari tonu i le kangaka le o saulo i le tangata i ngoa ia Yesu ai sia wa foi le ikai le fa sa o ngi ko kala ia si oko nga maka fa sa mai ia peteu mal auso i le uru ai ka le si awai o le timinga o le kamale le sava ai nga la ko fa sa o ngi ko ka kala si oko le ngoa le o ngi mak ko fa longo ko ka ua si oko le ngoa le ngoa Yesu a le wasau i alu o au mai le au fatu mai o i Suria a le wasau le ala o to ia le kala masangi na o e si la fia o e fa longo so i a le mate tau tana no atu foi le se o ka ko wa ai le o langa o le tangata alu e talai o le tangata alu fa misionga po se pe faingo fie pe fainga ta e pe foi o la fa longo na fi ile aile o ele ngole aile ne ta o se ko o ku ya le aula ia ni toi fa mala mai le o ai le nga na ta o na fi ai vai foi la ele mero ku pui kasi ale tala ale asaulo mo fai ya Yesu fa mai Yesu o Yesu o e ai tui mai avele kala kamalo mo fai leli ie o lea ese me o te faia ai vai o ka wa fefe wa fefe wa la ngala wa ka waso ale fa lo ngoku o le fa mai o Yesu wa pe o Yesu mara ka ale fa mai o Yesu wa e ai kui mai o ina nga sala mo e sa malo fa singo ko lo ia lu lo le awara le ke alu la le fale o tangata le le fai pa o man o ke o ngai fa singo ko ia ale la o vai fa fai tau le o ngalu lo le i o le kai ka waso e o ele na au malanga fi fo lo le tu el ka le ngo ia anania o upula ia o upu ia le cha no anga o Yesu manania le la i upu ia fai aku a ua fetalai mai lea li o Yesu ua fetalai mai lea li ia te ia i nā luia a wā o le ipu lava ia ua o filifilia mau e momoli lo i ngoa i luma o nuu ese o le ale mele fina ngalo le atua e momoli ngu ese le o le te mai moa mai mama ua o lea se loku tu lo me jaya ele se loku o lea se loku le upu le i o lea o le ngoa le ngoi Yesu le ngoi le nga ke e sau le o sau lo la wala le fa longo le o Yesu le fa longo e sala mo o i le ngo kalia le i o le ase me te fina ngalo te fai ele e angisi por kamaro ngisi upu va pe le tua o le ale me te fina ngalo te fai o kala ka usara mo ai sia la ngala o ka waso wale lo se me o fefe o wale me la fa ka kali po fa pe mai fitala me le tu o le a e o ti e ngisi upu o me nga ringa kali fa pe te malo vai fa la i me o le fa tu tanga tale ai musul ka ngaka nga musul ka le alu ai sia o fefe foi
la mo le nga fefe la nga sa wa e mala le e sa wa tanga tale le tanga tale ngo ya sa le wa ma ko i mangingo le mai alu o le ipu ua o filia o faila o e whaatapena mai sauni e te alu i ngaluenga whapea ia e mauti noa le leima o iloa o oe o le tangata o oe o le ipu ua filia ia e alu mauti noa auangi e alu masarusalu awa a faifo e te alu e ke le o iloa o oe o le tangata ua filia o oe o le ipu ua filia e Yesu e te alu e ave ia lona i ngoa i nuu ese pe te alu e ave lo i ngoa e a matatu le mele ke ngu foi o lo a inga se ia o i nuu ese o lona winga e kaunga manguia pe a fai e te sila fia ma o iloa tatou uma o kako o ipu o filia a fai kau ke o e le filia tatou e Yesu o longa winga e ke le alfa le kom pe o se aka mangingo nga fo le tau avatu i le vaenga le ia ele o foi se taimi o la fai tu foi se fisi chama e mata tsana no tu le ile fasi fai tau le mai foi la ye fa mai o fil o le ipu o filia mau e momoli lo ngo i luma o nu ese o le ale mele fi na ngalo i su e momoli o se ngo se loku o se ngo se kai o se ngo se perfeka ala nga mo kala i me perfeka se ngo se kupu o se ngo se aposkolo o le we aposkolo kai mira o le we le kale sir kai mira ala le upu le ala le chala Yesu le nga fai ia saulo o le ngo ia ro kala o le ngo Yesu le fa pe mai e alu e momoli le ngo peteu e alu e momoli le ngo Ioane e alu e momoli le ngo Iakopo awa le ko kolunga le sa fa ulu e kalesia Jerusalem le ulu e kalesia o peteu o Ioane le kali o sepekaio ia mai Iakopo Iakopo le half brother o Yesu vai le fa mai e momoli lo u ngo o fe ave e momoli ngu ese vai de mele ale na matala no atu anafi ile amakanga o le ngaluenga le auso e amaka ku Jerusalem o tangata le ipu le o filia o fe me anu ye e alu i ngu ese e alu i kupu ko alu fo Israel langa Israel kaminga o lai sala lau solo wa fa sala wa uma fa sala le tu lo ngu i ngu ese lai fa ia la ko su nako ile ngu male ai wa nganga alu ia Saulo Paulo take dia sunako e alu i sunako aisia wala ngalai lo e Saulo Paulo o ngai kumu mai tanga tai utaia ia so sapaki o ngala le la kumongo ko lo ai ngai le ngoi Yesu ele la kumusanga roku pe o tulo o u ke lokua le o le ngoi Yesu le fa mai Yesu manga e mo ia ola tu ina tu lava no ne foi le sunga e ala ulo e foi fisana fa so le vaenga le anga o ia o le sa alu inga luenga fa pe la foi sana moli mau la foi sana tala ile amatanga o le ngaluenga ile taimi foi na fili ai o ia foi se ona tama fa le nganga ia ma se foi to ina ia le ngo fa longa nga fe mai nga failang kala o ke ave ko ale wa lu fa longo ku fe mo mau chama ia nga pai foi la unga ale sunga le ia o Solomon ia malanga fa lo le aula ele vai nga le o ta mata mai I foi ile Emil Valauina ia male pe le winga la cha la foi le ia pe ele fai ngofie pe a fu le fai pu le vai nga ilalo le fai pu fa mai awa o se fai lo atu ia te ia me tele e tusa ona tinga ai o ia ona o lo uingo o ele kinga ka kala ongo le ngo Yesu ke le kinga ongo le ngo se lo
le ke ga wa lu ka la I o mangingo le I ma le nga fa lo le lo ni tu alo lo tai le tino ya wa tertonua la matao so fo fa longo ni tai au fia fa longo ao e fa so ni ele tu sai foi mele tu ta ia io tato mana tu fa va e tato fa malo sia fo tuanga fo I mase me tato tata no ni as tato no vo yolo e fa fonga manino I le maua fa nga ina e ave mata yala amen tu vo yo tananga a tananga ia o e o balawin ele tu balawina mai tato e tato te ola fo po saulu tato te ola si fieleli e si la fieleli ile tu a inga tangata e ile mai a fo yo saulu na vai te e sa fa pena tu lo le lo pa io le fa pena uma tato vi ele tu e te fa longo fo io tato nu tate tonu fata si ua valauina I ta ueleli o lo fa pena on ta sa ilia tu le moni mal fa maoni o ne fionga pa ia pe I voi lao na I le valauina o le au na le o se au na pito I silio na matau tia ma o fofu ia la na mori mau mai ia I tato pe ia I tato a mata ia o te le maua o te le mau tu o te le o tau tino ai te malo ai o te tau sinio ma o sa ili mo e puno wai o maua ai na maua lo e li toina ia na whapena folen mon mau mai ai tato o te moa o le pane o le tali na le te malo ai na o mona whetalai e Yesu o a ule te tau fea e se la fia fa ngale o pulia le nga pe e ngotongo fia I lo loto le nga le mafau ma le winga sai ele tu o te fia fa ngale o pulia o te fa ngai na foi sia fana a o fa malo si e o te fa o te le fa ngai o le ai tu o te fa ngai nga le tau fea ai se a mio foi le tinha ngai lo se ala ki to fe ala ngai fa dia ko lo no ko ke fa mo fie se ko fa mo fie le o wa fita lai le ele tu me o le te fa pena ona te mai ona ale alu le na ti el te malo ai tasi ai no fa mo fo ka sai mai fa pena o lo nga lue ile nga o le tia polo ile o langa o saulo nati e fa pena o le tam fa ya tato si tafa e le moi fa mai le moli mau o pe se le nga tangi le role e makwa ka uma fai kasi ala nga mission nga oi fa le anga oi ma ere mga o fa tu si ma fa malo si eto na o kalepe arme lo fa pe na o sa o e fa pe na uma la le manatu o le malo le temina o lo na ia manatu ele na mi e fa pe nga uma fo ya ka ko ke fai manga ko va pe chale sa o arme o ke kakao ani mele e fa pena vo ia e le fa pe o ti fa te wanga vale vo ia o nga mai sa mato ai no o e le fa pena le ia na le tupu mele te au ele mfai sa fai nga e fa pena uma le langona o fa vai fo le mau sa unia le sunga chai e tatu no mai ia e mtau tia tula I mai te mala sa fa tonu e ave ia ani ia na makua sa unia ani voi la fefi
o sale ia la mai ka malo ali o le ka o mai nga le sai ma ale la o la o atu no ma ku se ka malo no le fa mai o ke le la u la kala le la papa i fa mai fa e o li mo ka lo a ka malo le ka ki a no sa wa le ka le ka ma ia le tu ka ko vai ile ngalua le ngang pai e o ai o ka ko ma ko fa le ngang e o ai ka malo e o ai ni ya o fa pe ngalua fa pe ngang so le a to no e pe o le wingan la o nei tartan no anga fa pe na ona tato vai di le ngalua mai o le ri le ngata i mea tātou te sāpapari. O lo whapena o na whamatiriti la le lo wholeri ai kako. E ui an kako whei voi ke lo kaimi. Ai a matala ale ma whau muto e wa ai le tautia le ngalue le whamalosi mai. Ina i e tātou maua le sini le pe o. Ino wa malosi la ta maloa mo. O le tele au justu singa paulo le o lo tai ala i o tatou savalinga e fofongia le a o le tangata na amata mai le whapena uma oi e lo i e alo manatu whapena e pe kimwhai pe au alu i awa whakakia mariki a polongi lu i pe un kakangoe angafi ia ia lala ia e whapenga uma fo ia sa au tu amo ale maangai o toi foi mo le meka o le ua iaile mo le molo ka kinga mo le mepe ka foninga ua whaonga maro vale e anu ele a kongo e whaile I was so excited o le mea ngā kofi lo au e ngalo umaro fefe lo fia ua whawhekai wa mga ia ia aluka malo ia ngā au ngā makao o ia saulo e vem pauloa ngā makao o kua i pakaku i lalo ia ka kengo foma fofau le lo fole ei kako pakaku i lalo ai kako le o ngonga ei le o ia le kua ia kako ai kako ke le a mai e foi ma o kako ke kusi o kako ma fofau I know he sim o ia le nga fai le mele inga o ia o foi mai ke le me kupu ia kako ma le tau aso li le au ia ma singa mele e vai o le foi se me o makua pongsha ko la la ke minga ngakalo e pe ia wa cha ia tala fai shafana vai miro na kiki e komalo lo ia ngai seku hala ia le mai tau tia na ia falo longo mo shafana ia e afia uma tatou falo longo le upetas ia mo wai tatou manatu le fai tatou fai o le ipu tele ipu amen ai fai mai ia famia lo le au na le tue e te ilo le leia lau me fai e te le usu vale e te le whalia vale e te e pe au fai mai o le ipu amen filifilia amen vai kalo al kamalo pula ia pula i suila ngonga le menga o lai mal mangaku sai longa mafau male kali komunga ngai milo a o fa ngasin ka mai milo ai milo ai sua ale ka le ngole lenga ika o le menga fifi ai ma e fail ai me ale kali ko mai nei upu fai mo ai fia e fai e ia me a o i loroko ele ka walu e
afa peoring pia po le rola ka o e fai me fo ie fai mai ai alu ai le ama mai me ia ai le pulu nga ke ai de ia o uma ko nga me nga mo fai ari mangele o uma uma i fole aso le ula ko far ko la woki sole e pega ai la mori va ko kai ole fanga nga o me nga fai apo ka ke ngofo ka kai ama ma fa malo si kai ma fa malo si de fionga le dia amen ma ya fa le ipuala wais ona mo specialize ka malo ale amen asia ole lokol ka malo o soli ole loko anu kalangoi kupu kalangoi kangaka mo lunga makaka makangaka makwa ke la ku fale ve mai ya wa o fo amu fo ile fion pa ya le ri nge ya inga e sidir ko o yo ka o ku ma ya il mako wa kape ministry ya o punga aka kilo ku le nge kangaka makwa fe mere ele que eu vou fazer carro o que eu que e aí a caco feia mas como la ronga sorry ni sorry leo sorry e makua pongisa ma ki fai ale chano le si ero kala I kala kama o fili mai sorry ele moi ele é mianga e camilo milo como eu abarcangi que eu ko fa ko se me ya we ele que la que mo fa ko le o que mori mau I mea nga o I mai inga o fia ma o fo ko mo fia ale ma kwa ele ko ale ai se o po e mau lo o langa nga o le ka alu ma kufi o que falam longo I mo mau nga yo so nga mako ia makau mo o nga le fiau ia makau crap me se me quero e fai kanga ia ale alu ia malo oka e makua o kari kong fa mo ngene li lo ko mo lo le me alo lo ngo fo kula lo e me me le ainga po e me shaka malo lo sorry alo sunga vo yeri alo sole ke mori mo aku sole le ke lo ga ka fa ya kala va pe ke wa o ko fa kilo alo sunga vo ia so pe fa wa ko fa ke pa o ku la wa sole ke ia ka ki fa lango ia ka o me ia ka wo ia mo ke ia ka fa I fo se kala wo pe wanga ia o makule le pone o ka makambuni fa se kala ni e le la mo le kuanga ia fo ile ia ke mang ku ia ngai o ia ke alu ia o ma fa ele meu foi que manga ia o fa mangia ia que to le ia o aso fo ia so le amale ia fo ile ipu fifidia malo ia wa o me anga o ia po inga o ko nga isa nga lo ko mai wo o le fasio ko ka ka le nga sai ia ka sawa Yerusalem amen que solo lang so fo mo sai kwa ingo le so fale ia le to o I mai ka ko ma ko ma fa fe nga inga ka ula ia le me kai ko mo pe fa pena uma ko nga o po ia o I kai kan nga vai kai mia ia foi la ke le o ka kali even a o kale ma fo ngai ko inga mga ilo ma ko ngas kalo ia le me le se o le me o ka ko kala ngofo ia ori oi o filia ka ko kala ngoi le mau fe mai kialo mai wa mai kia le wa vakia oi wa mai kia le pule ke solia I me uma ke pule ai me uma ngai mai ke fe ai lo wa vakia oi ia le la ngofo o ori ve mai ori pule le kau
kau ave mai pu Le ipu whiwhiria. O ringe ia ka wofo ale ipu. O ringe mo ole ipu whiwhiri. A ringe ia whai mai ki. Whawhiwhia le. Ke alu e pere ai. Ke ala kongi ki kilo mai lau. Lau mola le o savari. Lau X. Wana mea nga mawa ia kia au ia so iau. Sorry. Ilo ka mai wala au au ka la ilo ka mamonga. Nga wako ai kongo le fale. Pai mai lo ka mai na ke ngofu. Mako ai nga wa ma umako. Na ke ngofu ai fai kala lo ka mai. Ia fakat. Ia bai. Nga lava nga kuria kulo kari e faafe mai o dua le la. Lukia mai imse vai. Lukia mai ado fi kausan. Poleas kau koko polea. Kanga le fale ngi. Au se upur fai mai o kalanga ka fai mai. Aua. Ole kalanga lo ka mai fai. Ingai kam. O ngofo le ma o ngofo mo ma fau do o langa wai ka kalor. Ia famongia si o kari o are me le ke fai famongia. Le o fanga. Ai le fi fa longo ia vai le poko lo ka mai na sua. I longa ia malama nga fa penga. O le fo o alvo ia fa pesoli. Le ma o fa le oli o nga ele o kako ma. Ia le tu. Ai mi se o nga le ku. Ya o kako o ka. Ele lo kako fifilia. Ele lo kako o le fa kali o le ki. O le ki nga kala ko lo loko. Invect lo oi a makalonga manifest le nganga le dia oi ma fa malo si o lo pupula wai o ma faufonga wala mi se me mo yo me nga fefe o lo vai mai lo walu o le fale lo fefe e ma sangi ma kon menga o le fale lo fa fe ngai o fa o la me la ka ko e fa alongo o ma ka makisava o faila o keles o por keles sungu ia se ala fofo o kala akelo e fa longo me ai o kelelo e fa longo me au mets ngai mo kala o faila ia o le so ka au la ngalwenga lo fa fonga ia fa fen so ka au la la fe au le mot a o mako ia o le mako ngalwenga mako kale sia kongo lo kale sia e mako ki fa so le menga ki ele mo kele o mai fa ia ko ya ma ke mai so a o mako fa mai lo su mai so fa mangia e ke o le ma fa e ke fai mai lo ia Yesu e ko kango lo fa o le mose anga ngalo ma fa ngo ka e fa ya ko mai o ko ka papo sole e mali ele me e kusa la fa ya kusa ya alu esa kayo anga esa kayo le ai o ko ka mai anga ya sole e fa penga fa ulo mai kala ya ale you are capable of answering ia koinga ke nga kami mai I was there mo ia ngan me ngai le o fa kia de la moria ku me le o fa mo ai ka lo le fili se kele a fa o penga o ele ngang pai kele yo ka le nge fa e ke lo e ke fa ya ku se fa mangia mai ma ko se ma ele fa pe o win pat ole retaliation le kalango mai ile nga fa pe nga isga e o fifia e pe e kinga e pe ya lo ai ma ke mi o le nga foi ele ai ma si e ka nga fa mai ya kala nga ngoli lo ku mo vai me o wan mar ku spai ai vai pe ya ko mo ka fa le ko ya e fa penga le wingo e poko ki apolo oso i ngape o ni ka mu me al me fa mo viene che ne miska ya viene tu sol o ka mo wala kala inga pel me nga mo kala inga riska malo makongo ala ko kala ia mau ko le wo kala ala wo ka fa ya ko ia ma ka ku fo le ke va faron como mo e mer ke mai dad
ma ko le fa me ma ka yo sa le ma ole ala wa lu ko ina lu kala ia o ke yo la ka fa ko no ma ka o ko ko fa ai nga mo mo me ki fa mai te se latino ya atino fai ala ka kala ia mo wa ya fa malia ia le tua ola wa le ola wa le upule le ipu o pa le ki le upule le le ngal kala ina ma ka yo sa de ma pero vi ngalo chala wa le ko inga e ngalo ya io le no nga finge wa Bakau kia kau ya ko bakau pu ke va mo mo e merke ki va mai dad hi dad ya le tu ne cha ya ka me se po le tu wa ka kia kana le ni de pa kia o le pa lo ole ipu mai ole upu le ka mo la ngale i fa mai ole ipu ua o filifilia a fa la e cha la i de cha la le male ngo yesu o le ipu o le fa manatu mai le fasifai tau le ia o le ipu o filifilia e le filifilia o e se kangaka e le filifilia o e sesi nga filifilia o e yesu nga filifilia o e le tua ka wala mai la o onga ka wala mai tangata ngai ke nga lue la le tangata o le tua e ka wala mai la finga lo le tua ni la o onga po fai se ko ko filo a fai la le e alu fai le ta la i mai o le ngo yesu le manga o avi le manga avi se ngo se loku po se ngo ai po se ngo se fai fe au ku lo le au fai nga pa ia le tu le ma ko i mangingo le le fa fai tau le o le ngo ka ke ave kala inga i la ka ko fai ave le ngo yesu ai wa tata watu le ave ya ma ko e mai se ku lo ma ko mo ke loku se ma ko fa se au ia i ma ko ngaru nga ku se o ma ko fa se o lo fa sa ke le nga ku ko fora o ma ko ai le o le me nga le o le ano nga o le mau le le i o le o le ipu filifilia e yesu po filifilia o le tu e ave lo ngo ele fa mai ke ave se ngo se si po se se si me o le ipu filifilia pe o me na ta o fo i el tema ya le ka o e ke le ipu e sa o that's why e ke le ipu pe o fa mai ku sa foi le a Paulo i longa ka i Timoteo fa mai ke le ipu la ipu fa le ke le o isi ipu o la mai ipu la au mai ipu ma ai fa i u le fa fa ka fa mai o isi ipu e ta u le leia o isi ipu e le anga le la wingo nga me e ke le ipu le ko fe le ko fa ke le ipu le tu tonu le ka le sia ke viso ale me le kupu ipu ia fa mai e ka u le leia isi ipu o isi ipu le anga fa me o la ipu la au mai ipu ma vai la e ke le ipu ai le ipu e filifilia le le tua nga ke avea le nga ke avea lo ngasuafa i vea ave i ngu ese ia makuru inga umo le langi maka ku fea maka ku i mele nga lu ko inga le maka ngu nga mawai maka ku i lo e Salem Samaria ia se ia o kuru inga umo le langi ke kilo la o le ipu e foi le filifilia le tu alo ave no finga fa me e kaunga o nga fa pa ia inga e kau o nga fa mama inga langa ke le ipu ko ke vai e koi manga ia yo fa o ka se manga yo fa o ko kong o ka se pala le fa me no le so o ko fa sai o ko fa mama fa fo ko kong ele mama la fa kusa mai fa penga e suia ka ia le ipu ma tanga tai oe leo le afitfia e ke alu le ave ka la ili so fa yesu mai o ko fa sai o ko vali fa fo ku ngama fa makango fie fa fo ko kongo kumu ivi mamango fa penga fa la ipu pe mena bu te ta fo i le ipu a ke kilo le ipu le o ma ko ki ar ka ele se ka ele se ka fai ngofia tanga tene o pau fa sai ho ele fa mai ia ngala o fa mai o io le fa sai o fa sai sa onga le onga kan mielu le sili o kula fongo io kai ele fa mai la nga kan
o saulo po paulo raka aka mai le kula fongo aisia langa nga onga le onga ngumela kasi o le kula fongo i ukai e aka mai le raka e poko le kula fongo e le singa fasi ioka le kula fongo e le malmala ko malo le mele nga lengo mon ko ke e ka la inga fonga mare ngola le o Yesu vai mele wo fe ko ai ale awala papa u lalo ya pe un sa ngo ku ya daula ko fa fienga e paula ya le sia ka ya la felo e ka waso lang ka waso ko malo la ka ka ia iska ka la ko ko ngore ka le sia le ipule ala e felo e ka waso e ko o la mele fi e ko famma ale ia lu paulo ia lu kala I kala lengu ese malu ia rapi wa lua kausanga o malo I anu lo ia la lua le kausanga o kala e ngala pusko kwa ko sau lo I ai sau I fo I de mele le au so I tama se ko o kai ia sa ngo nga post fa pe ngei ko mama ko yu kai ia arkanga kare sa ai vai le mele wo ye le ala ko fa sanga ko kanga kai ko fa sanga ko kanga kai ai ala nga mele sa fai le nga sa we e fo ile le po e ku ka ka ko ngole mele o ke siang we ave usar ala mele we le o sara mo o kalier vala o Yesu ya le ala o face ma me e ku sa ela mar fas fai ka le loi o ke ma ko ai fai lo ya ke ya me kele ele fa mai ele fai ka me kasi pe rua pe ko pa mai me kele e ki ngai o ia onga o lo winga o le tangata halu tārai e ki nga le e kasi de ele kasi le rua langa le fa mai le mau me tele fa mai Yesu I me kele o le a ki ngai o ia onga o le ngo Yesu ele fa mai ke ki ngai me kele onga o le ekalesia onga o le loku ngai ki sa wai ku lo le au fa ngalunga pa ia le tua ma le au fa ka ulanga ele fa mai o le ama ko eu fa I lo ia ke oi me kele ke ki ngai onga o la fa se au se ku lo le kai au ngai le ai o me kele ki ngai o ki ngai ka ko onga o le ngo Yesu aisia langa o le ngo Yesu le ka ke ka ke le avese ngo se loku se ku lo ka ke le avese ngo o se fai au se ku lo ka ke le avese ngo se perfecta ka ke le avese ngo se au apostolo le sai au apostolo Camilla le ina au apostolo le Camilla ai le fai aku Yesu o le am ko fai lo ya o le saulo me ki ngai me kele o le ki ngai o ngore ngo pe kelu mai ko po mai yongi le o le ngo Yesu le ala we va vai me ye kele ia le ngo fa lo sa ngo fur kama e kasi le me le sa le nga amori mau ko kama arfisi di vode ia le o ka ko ye ranga le fa mai o mea e tele e tinga o le fisili foi la tu foi le tama le nga e kasi le me tinga le fa makal ko longa e fo le maule ele kasi kongole inga ngisi mea o mai tau mo e tama po ia ka ofia ya le la fa so mai le tai ni mo ele ki fa fong mo ka ko e me se o ele ne ke sa unge ke alu ke fi alu mo mau le ngo Yesu e malanga fa lo le aula wale fa mai tele metinga o ke no longa kele be sa fa ka ia I male mari chamane ia o ia I dei solo monga e solo tu lo sa mo mari ka au e kele mission ale va ku ka au ngi mari fa sa nga ai le history nga le solo mo menga nga fai solo mo isi kele o mission ale nga mua ia mari nga fa lo le aula ia Hermano Vatum Terternoat. Ele tua. O tua fa vai o lingalwen. E fa pena na fala telele. Le malo le tua.
e mana o mia se au whainga luenga. Ia, au te lafo se meu whamanuia i maua. Ia le tua. Ia whapena fwe o na mātou mwhai i tufatu. Mantua le parable of the Jordan River. Tafe mai sa alulwai tono Galileia. Ai sa release Galileia si ma whaatafe i lalo le Dead Sea. E kawhia kula si o ngau solea. E matau. E le mwhaino le ia toi tufatu suawa. E whapena se langona voi le ia e tafi so soani le mau. O le ase meu toe le li lolo toe ala ini polkala mai. Ala foi le fionga pa ia le li o le atua. E tele na wala whamanu ia i tato. Ia leila whiwhininga. Amen. Ia e mwhai a whai wa e langona wa whamanu ia o e maua e langona lo whiwhia. Tufa. Amen. Tufa tu i lesi o usu. Whamaa losi atu i lesi o usu. E malo ki a lo usu ngai o kafu. Ai lo mana o mia la usu so. Amen. O te nofo pe i lunga nofo le i te mi o te fasoa. E le ngalo e. Ai siri na le ngalo. Ia uo na mato. Iai na i tu o le ola. O te talo pe ao e wha longo mai lo leo. Ia, mata i tau langa ni tau la whatasi ai. Amen. Whai sau whai unga manua maua le avanoa. Lea nga e opu ato e ina e whai le talo matua e le whatulanga ina le taimo leli. Ia, whai sau whiwhilinga e te whapena una. Mai e whai loa mai e le atua i ate o e mea te le i loa. Pea whai te fo i atu i ate. O mea nga e le i kai e hoi ai. Ma e i loa. Ngai ke malo whai meua e loa mea. O le upulea. Langa o lo i le ato toa i le atua na te wha. Amen. E mwhai ona i wha i loa atu i ate oi. Le tele o mea te le i loa. Leina o leli. O afo i se tamu whainga e pe te whaitau dia i pe o na o tala noa. Te nofo tu lalo i luma o isia uo. Ia po te nofo tu i luma o na o whawhine ia matamaiti a ele e savali mai la uo fo o mai kua. Tale, ia, wā mai ka ua. E, te kere no po wheka karango pe karango whine maka. Ai le malau mai dad. E whapena le winga o langa. Ia le tua. Ia waka kilo kule ngai ki ngā po ngai uso e. Si e mea ngā le pōl lima oi le. O so e ia o kalei no pola kala la whai o ngi o sungu ima ia kala a o. O le mea na au no fon folea. O te manitua oi. E mana tua oi lau talo. Langa o lea i ka ko excuses ngai. Ia. Makau kia. Makau kia ngu kupoko le mero ngā. Ia. E makau kia le kela ngā excuses e kali. O la kau mini aku makau maka se whaasoa sis. So le wakata o le hamle. So le iwan kurunga alu e le fiwa. Ao e le whanongolongo mai whamu. Ia le li la whanongo. Ia wane, ia e au ngā, ia tātou tau whai au ngā uma. A vei tātou ma au whinga luenga tū whatas. Praise the Lord. La le meu au, whae e mai lima ana au au nei e tātou, whamanu ia mai. Whalongo le ke mea kalo le whiwhiau iau e. A whaine wala au e alu luma. Whalongo le kalo le whiwhiau, la kalo iau e langa ilisika kai kua e. Nge furtiano ele whanongo le kalo le la kalo le whiwhiau. Langa le mea mo i ar mea ngā e kau i e kūruma. O i e kako karangofo i e le se ke fia o ke whanongo a kalo le whiwhiau. Ke arua i lumo o lau, you know, I was so blessed. E o ngai ia, kufa le whamangianga e kio. A whamangia mai lea, ka kau le kua e kio.
makua e aro sapo mai fia fo lava le moe ke malosi e pe o mo fai ko ele o ska ka fi ai fa mungia we a mo foi ke mankusi o fanga karusia o fa longo merko ao I langa kalonga lo kama se ia ifo fa mangianga au kinga inga ku I mo fai se melele Moses a fa mangia mai o e kia le ai fa mangia se vai kalor ko inga fai mangia le ia o manau fa fonga o le keiminga li liwe Paulo fa melis fai la nga kia iru foi uri ele ko uri nga ia no ngona fa mai ele ko isor muri se kia ele ko suya suya iluma kia ngale alwa iluma me apolo fai e kele fam kalanga fai la nga fam kala ka fa longo au inga yo nga ala me ka ole le son muri nan me ka ole le is foi uri ko e wa fai lo kwa e lunga e kai me ngi le fa longo mai o ko kai e makwa pisi ki apolo injecta kulea bakule karikongu bakule mafa bakule mangako ia wo fa kele ai o nga pala lu vo ma wa e le ko e fi patolai fango ngole ngango le linki ki lo ko la fai ko fai ngale fai le o ni liu Paulo ma vema kama ka fowe ka ukia me nga kelo fioma pa ia le fa malo si o la nga ia le fa malo si awa ili nga ka fa mai o le o se male fa mai o ngi o ku o le a o ku fa nga ka malo ile kele o le sosia mal ka ma inga nga o inga ku fa lo ai vai lá que me cufai a uísque me o falei com o vangaru como ele sasa eu le ui eu o que é um café aí meu café falo longo mas le kele o meu eu kangaka o la ko wa que ai le somu ia ka ke mava ai vo ia me ka ke ia mo ia saul le ale sunga tesa o nga ku nga maka I mea nga whainga I ko inga ka kou inga o e ile papa e mai o le mesa ia kunga mau o kangu wharilingi sikanga ia mal maka whanga sa whapenga nga kafe koko ele koko o ko inga ia nga whaalonga o mare koko o a whioki amen le pelo tala o walu o maka fungo ki mo vape o sole e o ia inga o ka sa monga o e avene o la mako o so e inga o la u fefia o kanga nga averka la lima mango ia o fa o le lo por fourth generation la o i kanga ai fa mai la ko maka ku e ila ko inga i Amerika samo mako o e mako vai sa mo uma foringa ka e kalmo el mole ole o foinga ipunga ipu fifi ia nga ola ia nga ka maliu ka solomonga ia la ko fanga ku ale a fai e ke mai de kamikila ki ku ale mai o e fefe kamiki e whanongo mai kala I unga ainga I o. Au ka makupua na I o le ainga o la whaiwhia unga makongo. Nga makua kau kingo ai sao nga whalongo e iai longa lako ainga I o. Au ingoa kau kuni ingoa o kangakai anga o aku I Samo. O ingoa Samo. Whai mai e sao e o la e keri e kangaka o lako ainga la ingori. Isin manga ia vi ele tu o me ia ngoka ka ka moka ferwa I maka e famangi ai loko maybe you will do better than me ke oko kai
ai ngeu kope mai ia kala ngoa sikangaka ke ngo fa mo ma fa penga ko kasi se manga io la kamai mare poko le kaka kala ka fia safari un kafai o ila ku wa ma kwale lo se mea kwale ai se lo o le kalngoa ku nge ke o fa pesi sia me so monga nai ya alu kai le siri ma mengo fa ka kusaka ko ola ai so lo la ngai le kala le fa ko nga mako oli ile kumu le maunga piko i siringa maunga ngo fo le sifi ya como voi or sifi kai le kaula e la ila wala a patrola ko la ngai ola nga fai pe o la ko yukai ola ko how they govern the territory e fa penga fa sala la ko lo nga o ainga alu ya that's how e fa penga ele nga o mea ki nga ele ainga me ai ma meio richusi fa ia ko pe fa manku ai le la to tali to nunga le ya o pe o mea la ko fa yo ya e ka wala ko it's a must to do that nga loi sima ko ka o pure ai vai ele sifi ai vai yakanga o vai o post ka ku ilunga ke mi oi ai vai sifi e pe ya lo ulu ya songa ke vai e la ku fa pe alu fa pe le ulu ma ku ela sole e ko e o kamai sole pe ya ko mai mo fo pe ma lo ya o ke aka sole ya wa makanga ya o kamalo ka o le chief ele so you know it's hard to talk e pe e ke ala ku la lo le kala ngoa ku ka ka la secretary le va pe kala ngoa ku ya fka ya te mi fanga ko ka mai ku poreka ya e o ka ya o kia o se o ke foi me fala mo lango me ke o se sifi e o kia la ka mai ya me nga you know ahora me ya lo sifi ya e ma o me le nga ko mai au foi kure ia ma ko yo le nga ma ko mai ke oi ai vai la ye a lue le sifi au mai longa au ai nga le lo ai vai o ke la nga wa ko lo kamala e ku mai ko va te o ki oi o oi ya al kamalo nga e fai ia kaulanga ainga avela ko ele nga kai me ai ma ia ave mga ngai fanga e o que ngo fo mo sorry ka pia fo que mi kala ngoi que fia ka wa e que le savali se laurele e sa ungi e meia e ke an o mei ke pole moi ai e mawala le nganga le pe ka ko kala ngoi angas e ke lo ke le se foi me wole pu o ke ya wo kusi le limole faole ya paulo foi mo fifi o ke ka fo ya uia ka le va pega la me la le fifi e ma uia se ka ke amio fo i le amio ngo ku la i malo sipo le fifi ka ke alu fo kai ya fa pega e ki nga ave ma ko ku mau ka nga sakia ke mi kala ele so mangi ki va pe ele nga o fa kai so i fo ni ka le no pe yo ka ke le mai i lo ele sa u istui ku i ka o lo fi au le yon ka ya le nga le nga ma ko o sui mo le ai ya e pe ya samo ya pe le winga nga lo faso ele so fifi ele va pe ka mo ku nga ba fa be le papa le nga ke fia ka e fai e fasi ka ka va ku no le papa nga se o fa penga se me kai mo o fa penga ponsa ya la ole le
e mo yana o le ma ko ku le lau le ma o e la i fa fika o nga me nga e fa yunga ai fi o si fi o kere lo po kanga i o makua skamalo ya nga ngofo ai la lo kalkala ngo nga ya o eu a ko ai malo fi malo e fa go mai ma ya ma ko ma ko malo e malo es o le malu nga kairo ngi si fi o e sa mo ngi pe sa mo kaman ya nga makua lo anga lo ka o ko malo mau a si fi su wa si fi sa kangia ole fa bo le na sunga ko sai ma ia le tu ma chango fie le faso e si va en o ta fa tau le manga fo le ka ke mai e ara nga le wo ma wo le fa lo le wo e me i mai la lo i me le fa pe upu ye su fa pe o te mato fa lo ya ke ia a me kele ti ai ono lo no e ma nga la fa lo le aula na la fa so fo ile ai i me tutupu kai pi me fo ile uta o i fo ia ila tona sale le nga so tai tai au le tala le ia ku ia wa kai ka fo ile ka friend fo e konga la ku fa makala mai fo la ko ia tanga tona tonga misio ngale nga o ia tu lo le tai au me fa so ia ila le ngo fo i o le ai nga o le ai o le o la ia lai ko kongu i ngu ia le ngole o tu lo sa mo le ngole tongia ia e o la e mo foi lai kongu i ngu le le so monga ia o ngo nga wa ku maka ka misio ngali ia fa ma tala sia o e kau ia o la mo foi fa mo monga la ko ainga ma tu ponga fa pe foi le ai o tu o ta lai ai mo fo la le alu la le faritu o le foi fiau ya fa mai alu ai wo po kai pe melenga ka u foi sa vali foi isi ai me fa pe mo ko le o tonga ai foi mai mo foi mai la ka fu le me ai se tu lo ko le sa u ia le foi mai o sa u foi fiau fiu so ia foi le long fa ko ya ku lo ka ya ma lo fa sa ai le lo la punga mai ko le ulo ia fa tu o le fiau ya ka fa lo mo lai so le e mangiki o king e ana mangai o famatala nga fo sia o le o si kama konga nga la ku so se me ngo fo ia ngo la ku fa fe ngo fo ia o ke lo fa ia o famakala uma me e ke wa ala kanga kai fai o le fai o le tongia e vai le mama le loko le fo itanga kai pe la le me sa ngo mai fo ile fo le fai nga ka o le a me sia le so mo me sia so mo ia ma kung umai pe e uliuli la to lanu fo le pe ka se metato ia ka kong pe sa fa pe nga fo ka ko i tala tu fa sa mo i me sa kupo ia so mo ku lo ngi ka ya le fa pe sa ai ka ia le o mala le wa sa mo o kala le lo nga la nga le tala le o lo ngi fa e o mai ia so ngi mo ka mi va pe o le ai ke le al falito ia ar ke le ia o le assignment le ka ke ngofo mo ka ko ka pe me le ma charcha no atu ia ke kilo fera a makanga o upu o le ulu emission ngane le us a vai upu le ka o yesu o le am ko i fai lo ia ke ia me kele e kinga i o longengo o fia ka o sanga o pau ia se yo me ni yesu ia le tupu o longo winga o kala inga fa mission le fa ngo fi ele o se kala ele o se malanga ia me le se me foi le ke ka fa o pe ke holiday pe ke alo take vacation over there le ele o nga e o ka ai fo i me nga e o is ka me ki fai o langa se le motive la e o ai o tanga tai ka pe o pule fa mai o le ipu o filifili mo o ka kala nga le la kuama o ke ia kai pe o tanga tai e sa ngoi ia le au o fea
le nga o ki o langa ai e kanga kai o le mea langa ka o le ipu o filfilia au wala kua o ki au ki langa i upu whapengale i le a kongo le la ma toi whasoa ko i nga umai lola i o ma tau e upu whapenga paulo le i le te maua ngā luenga sifu whawha i po e lusu lua la whai o ngai la kusi a upu paulo o ngā ua mai ka ngaka mai lunga i le mele ka o i konia ma Antioka ma koe lua Antioka o Antioka i ko kongu i South East Asia ma le Antioka lai o Suria e lua Antioka e leo le Antioka lai o Suria le anga le Antioka nga o le senta nga o le kala inga ingu ese o nga le nga whainga anu i paulo masawe o le Antioka le ka umai i le Antioka le ko kongu Turkey i le kaimingi o ila le tangatai le Antioka le nga mai ka ngaka nga mai kuri mai paulo nga mai nga ila lo le mele ka o Perea Thessalonia vai e kuri mai ka ngaka mai kuri mai ia le sa wa o le mele manga o kiringi ese le fi fa longo kala inga kuri mai e fasioki ia la apostolo nga maua mai la ka ka ilalo i le mele ka o lusa matepe o nga o le malanga mua a paulo nga fo i mai i le mele ka o lusa matepe nga wo umang ka ai ka nga ngai ma au le apostolo ko e fo i mai lo nga kala i le mele o ila nga ke ia paulo umang ka ai koso i kuale ori ai i le mele ka o lusa matepe fa pele o li woki e paulo ale lo le morori koso e paulo ku fa pe woki e ola ko ai ku fo lunga paulo ia ko e mai nga lunga mele ka o lusa ka ra i o mai mele ka o ikonia ia ko o mai nga ilano i lunga le wofu i ko e olo i ni Antioka le le senta ia le kala inga i ngusi le o i Suria o ila ke mira nga ke ia ngai paulo le ai upo la apostolo le fai i le ke mawala nga lunga e full fa i po lu fa mai o pua nga e tele tato te sawa tu ai ile manuia ale nga lunga paulo le fai nga no fa kala le winga na o le ma fa mtala nga foi man ma fa so le ka o e saungi e ke alu ke kala po ua e si la fia o le ipu filfilia Yesu e ke alu avelonga ingoa ia e loa e le whaingo fie o le mehele ke lua whekai ai o lea o puponga o le maangai o le whaupunga la puskolo o puponga e tele tātou te sawa tu ai ili manuia pe o maui e lua le o kam whainga o whakuia whai o koe ma whaasoa whai mare tamari tai au o lesi o isi upo paulo le i ni kai minga o sa wei paulo fo i mel malanga longa ko sa wafe i le melenga nga ami ko ia ko ingo e feso e o mai o le afe i la poskolo nga le kurkuri ka usa minga i Jerusalem le malanga longa ko le o mai no le lunga makafa e o feka nga sia ko inga le manga e al paulo yo afa mai upo la poskolo o ke lea e o ai lo ola o ke le ngau se ilonga o ke oki o ngale ngoa Yesu Kristo o ke alu au ko fkangis afinga ngalo le to ko foi mai ia ko foi mai afinga ngalo le to ko ke le ko va ai o maka ia ka kalo moa vai pa mai o me kinga o me fainka o ke le popolea i lo ola o sa un o ke oki i Jerusalem o nga o le ngoa o Yesu Kristo vai fa pe i mai lo sa fa pe i mai lo tape pe o nga moli mau ku fo ia le sunga ia le aula le nga vai le menga masa ai le koko o kua o si o ka ko o nga le o ne o le tala o le tala le lei o le malo le ngo Yesu yo ia atuno ele fai ngo fi e fai nga ka ia o le tangata ma le ipu o filfilia e Yesu e alu e avelonga ingoa
e lua kua au ki au ki pela o paulo o kakale nga verka na lengus e vai upula ia pe mo fai o popo nga tele tato te sawa to ele manu e o lava ilo uola o kele ko nga ngau ye wo umalia o ke oki e salemo o nga ole ngoa o Yesu Kristo ia o se famalo si le aula pe si meto fia fa poi e ta faso ia ta malolo ele ni tu la le so male ma fa lo ia lo sunga chai wa ele tu fa mun ye na foi lot pe ia le teno fo mai ia uta no tia wa fa mun ia lo to lo ir tanga lo fa lo mai o lo ir tanga lo mata mai a faso atu le to fa ia le ati mata tano atu ele tu sa fola malia tua ia leolanga ma hao fa fe pe o tatano ne ia paulo ma le amataina le liu ma fa liu ma le tua ele tu ia o le foi sa tau fai tati tal no foi si o langa ma tau fai ele tu ti pekta ni mea o fofunia fai le lo langa ina ia waile matafefi wai ile mel nai e baturi apolo ye te o fefi ai famile ile falo longo foi tu sai ma tatu tal no nganis ele tu olo ile le vala una e fa pena na o mi se o final lo tu spai tele secto tele o final wai te whalongo fua whapea wa tō tele whewhi au tō tele no iai ale wala au ale li leo langa le tangata uma tofu ama le malosi wa ave ele li whaonga aina atunu ele ave au ema tangata alu i whafo i atunu no i ave au ema tangata le ai tūlai kas olo ile bala o tala ia o e sio ai amen se vai sio foi vai pono fatai langa na fa pena na ele fa pelo lo oso mai au alu fa sa matai tu o ela foi fiau ai sa o malu na ve mawa o a o to titia o ngani o matua o lo tano atu ile ala no ui mai sa o walu o no foi la no o na afaya o ma o falo ia ona o avele ma tangata ya lu itala no walu ai solo si o tina fale nganga ma fai via o isa mato ai salo ai sa mato tono le kalesi sa valia e la e tele ale lo ise voi que le lo langa o lo que ma fau peo lo que ma fau yo me nga fai au vai mai ka la i voi e la o como kuspaia alo sa wa ya sumai o fai el me alo kama sumai o au mon mawa iova e sia wo nga ko inga e la kwala ko ro fa o le vai porki e mo fa filo i me ai o ia fa fa ile se kalkala ngo mai ka ko wa o malo ro ai au le io fa ai ese me ke e fa penga si mama fuka nga sia wo mon mawa yo le winga kala nga maka me fa penga ele nga ka ngo ngu mi ai ai o inga nga fai o fifiringa ke ma ka ngo ma lo si ka ngo fasanga sao i lo fifi au ma nga ministry se fa ya o walu ile kala o walu umale a onga ai fa e ka e a onga makala ia o mankala ia malua e o mer ke mingi ia o kam fai e folo ke manga o ai makfafsanga i miska ka lo fesasia i pe o longa o la kala e lo ile upule
lo mamao ma leilo ki mga oai ma kui se whamangianga o mea whamangia mai ile li e kia oai ma se iskanga ki mga kau ki e tori ke au au whai mea ngai e uwari ai ia wo nga mako ya o lo whapeng au nga mako koe whiloa whampasore amu ia o whaku asari ia le anga koe ngā kala wha amu ia mai e ke mwhaia o kalanga e whai e ke mwhaia le e mwhainga e anu uro kuspa ia mai sau kao ha ya e le whapenga e ia o whai a koa e whakangisi Che koe vea ulo ma ulo koe fa mai polonga le kuumi ya wakangi faksale ya ya kuma ye seme ki ka ye ke le peo ya le nga kungi e fa pena e ma ke o mai fa fo ya nga ka e papangi ko la ko mai ya so ke ngofo mo fa pe le au ha ko le me nga ngofo ko mo ma fa no wa o elia o ngaluenga ki apolo fa mi milo ko fa pe kilo ile me o le longa se me pisi fa me pisi e le malolo ko a fer wai po le onga kangi ia kele lo po le ale me ka o le onga kangi na kele vai se le a le winga ngal kara ka ke la ngonga la ka fa no o so e le malolo ele malolo ki apolo fa ki pau e me ki vai e malo ele tu au ngangi po kalama e fa penga ele li kai kono e ngala finga fifininga o i ke lo kwa ma wala lo mani me nga o ye yongi vidia mo mo shika kai lo me nga ku ere ri e ki ele tu ya ele tu ni tu la le aso el manato ia o le muta anga le o tato por kalame ma tato fa tarta no fo me sunga le o ni tu la le aso ia ona ole tato tem ia ai to e tatao mai ata e o pe tato le lo fa mananga le o le tu ia o le ato e mau ai fo sisi so onga ia ole nei lava por kalame ma tem ni o le tato fa i se talo ia io vale tu o ma to ma ia whaftai mo la upu o lo whamanatu mai ei mo i mātou malava o le au keusiano o le au whatutua o uso matua whawhine i le au paia o le tine o keuso whapea le au pele i le tae au le nei tama o ai se ua whalongo o ai se ua langa ia lo na loto ia e fia whai maipu o lau o fio ia tama whai loa wha malama ina ia I loa lona vala wina ia tama o se upu o ma tautala ia o le tusa ma lau whaafonga tama ia whamangalo mai I ma ua o una ia ai watu mea uma I lau fio nei tu lao le aso ina ia vi ia I peo o lau fio silio ia mea uma ia lave ina se anganga mo lo malo whamalo sia le tino ke viso ina ia tasi le tino ke viso whamangalo I mato uma nei tu lao le aso tama I lo ngoa I lo suafa mamalu le suafa mauolunga le suafa lau tele suafa loloto le suafa o lo iei le alofa ma le alofa muti vali le suafa leo no mato ali o Yesu ke viso ua mata talo ma vala au atua nei amene ma amen ia mai atia nei le tinu malo folu fa pea ia le tofa ia le aulo solmona ia mate fa tofa atu ia ile nei tu la o le aso tofa so fo Samoa